muraho neza. Ibi ni Birusi TV, turabakunda nkeka ko namwe mudukunda. Ni amakuru menshi mashya kandi adasanzwe, ni bwa bucukumbuzi, ni rwa rugamba, ni rwa rugendo rutoroshye. Intambara y'amaraso yongeye kumvikana, intambara y'amaraso hagati ya FARDC na Mombondo mu marembo ya Kinshasa. Imirwano ikomeye kuri uyu wa gatatu yasakajwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Mombondo. Ni imirwano yabereye muri grupema ya Bankana no muri komine Maruku mu marembo y'umujyi wa Kinshasa. Inyeshyamba nyinshi n'abasirikare ba FARDC bayiguyemo nk'uko Actualité SD yabitangaje. Umuyobozi wa grupema ya Mankana, Soki Melanda, yavuze ko abasirikare 4 ba FARDC aribo biciwe muri iriya mirwano. Uyu yavuze ko inyeshyamba za Mombondo ari zo zabanje kugaba igitero ku ngabo za Kongo. Ukuzisubiza inyuma, FARDC yicamo izibarirwa muri mirongo. Ni igitero bavuga ko inyeshyamba zagabye mu rwego rwo kwiba intwaro abasirikare ba Kongo. Abatuye muri kariya gace bavuga ko impande zombi ziri mu mirwano, mu gihe abasirikare n'inyeshyamba basanzwe buzura kugeza n'aho basangira ikirahure cya byeri. Yewe mbega abasirikare, ndagira ngo nkubwire basangira na za nyeshyamba, ariko nubwo bazivuye amaso zabarebye nabi. Bafata akarahuri ka byeri bagasangira, amazi barasangira, akabisi n'agahiye barasangira, ariko amaso babavuye. Hehe baba we FARDC, mbega mukurikirana icyegeranyo ni Birusi TV. Murambirwe. Amakuru kuri ubu avuga ko abasirikare benshi ba FARDC bohererejwe muri grupema ya Mankana mu rwego rwo gukumira ibindi bitero by'inyeshyamba ngayo nguko. FARDC yananiwe gufata umwanzuro, yimenyereza inyeshyamba hirya no hino. Mankana, ubutwe ntazi, ubutwe bwitwara mu buryo bw'ububwa, ni ububwa. FARDC igaragaje kugaragaza ubutwari buke, ububwa, ubugwari, imitwe itazwi, ubutwe butazwi, ubutwe buciriritse barabwimenyereza, ejo bakaza bazi ibyabo. FARDC ntabwo yakagombye kwimenyereza buriya butwe. Yewe mbega suzuguro. FARDC iri mu rugamba rukomeye. FARDC urayizi ntuyizi, ni igisirikare cya Democratique Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC ni igisirikare cya leta ya Kongo, ariko bakomeje gusumbirizwa bikomeye. Bimenyereza imitwe yitwaje intwaro, ariko ikabatenguha. Abo bimenyereje baje bashaka kubiba, bararwana. Urumva ntibyoroshye. Abo bimenyereje bicanye. Yewe mbega FARDC birakomeye.
bondo. Uyu mutwe nakeka ko ushobora kuba wumvishe bwa mbere, usibye wowe natwe dusoma ibinyatangazamakuru ntabwo tugarutse kuwusomaho, ntabwo dukunda kumvaho kuko urakiriritse. Ubonye urwego uriho ntabwo wakaketse ko warwana na FARDC, ukagera no ku rwego wabicira abantu. Nimba FARDC igeze ku rwego rwo kwicirwa abasirikare na bondo, ye baba we, mbega agasuzuguro. Ngayo nguko dukandire subscribe, turacyasesengura tukakwihera amakuru, nicyo cyatuzanye. Ni Ibirori TV, ninjye turacyari kumwe. Ni Ibirori TV, ntituzahwema kudukuha amakuru yo ku gihe. Murakoze cyane.